Oke Pak, ini jualan apa? Mie ayam. Ya ayam, Ayam mie. ayam mie. Oh. Kan zaman dibalik sekarang. Oh, zaman balik ya. Zaman rest area. Area res. Gitu. Jadi ayam mie orang tahu. Ayam mie nih. Mantap, ini dibuang. Buang. Kenapa dibuang Pak? Kan kolot tuh. Oh, kolot. Ya. Pak. Garam. Garam, Garam teh asin loh rasanya tuh. Minyak. minyak. Apa tuh? Oli bekas. Oli bekas ya teh. Oh, iya betul. Nah, ini. Hop. Oh, cabenya seger ya? Iya. Iya. Oke, diaduk-aduk ya Pak ya? Kalau Sampai- diaduk-aduk sampai rata. Oh, Mantap. cepat banget ya Pak ya? Wais. Wish, mantep nih. Berkilat. Kayaknya pakai si cepat. Ya. Oh, mantap. Mantap nih guys. Ini berapa nih segini? Bisa berapa 10.000? 10.000. Mana aja berarti lokasinya? Oh bensin.